Unataka tuseme nini? Unjumbe muritu wa thirikari uria rombitwo ni minista wa ugitiri ndagitari Fred Matiang'i, murunawe wa thirikari cia matura Eugene Wamalwa, munene wa borithi Hilary Mutyambai na commissioner wa Rift Valley George Natembeya ukihuthira imwe ya ndege cia kirathi kia iguru ya mbutu cia mbiraru cia riera-ini uratinirie thabari yake ya guthurima ngero na hathara iria tungitio kaunti ya Pokot ya ituiro na ituika undu umwe na gukinyiria andu uteithio wa thirikari, no thabari ratinirio Eldoret na gitumi gia guthuka kwa riera. The weather is very bad. We've been forced to land in Eldoret because we do not want to defy the advisory we are getting from the pilots and the experts that we are with. We have heard that turaigua ati uteithio uria ukumaga gwi thirikari nene wa kwamera Eldoret ni tondu wa matu, no haria turugamite tutirona matu maria andu marona me Eldoret. Clouds that people are seeing in Eldoret. Kaunti ya Pokot ya ituiro maretereirwo ni commissioner mwandiki mukaru ministry-ini ya thirikari cia matura Mikapa 1 na murunawe wa maria maturigiceirie Charles Nkuli makirikana ati marari na cabi cia kuria uteithio wa thirikari uhingireirio marari njira na ndege yao, no riria marerirwo ati Matiang'i ndaroka, Ruto niwe urari njira-ini, maratiganirie itanya riao ria guthie Pokot na maracoka Nairobi. Munini wa president ndagitari William Ruto uria ni undu wa ugitiri wake icera-ini tariri agiriire gukorwo akihuthira ndege ya mbiraru kana ya borithi, arahuthirire ndege yake kiumbe, maabitha borithi na ruhonge rwa wathani makirega kumunyita ugeni. Thabari-ini yake akinyitana na Governor John Lonyangapuo, gicunji gia atongoria kaunti ino na maabitha a Red Cross aria maratongoria mihango ya uhonokania a thirikari magithema gucemania na Ruto. Tunataka tuwaulize na watasaidiwa na members wetu wa provincial administration na emergency support agencies kuhakikisha kwamba wanapelekwa mahali ambapo kuna usalama na kuna hatari. Makinya Pokot ya ituiro, Ruto aragayaniria batuni yake maita meri, ya mbere akimitongoria mari hamwe na Lonyangapuo, ya keri gitongorio ni mutongoria wa ringi bunge-ini ya Senate Kipchumba Murkomen, seneta wa Nandi Aaron Cheroyot na mubunge wa Belgut Nelson Koech mari hamwe na McDonald Mariga, hatari afitha ungi wa thirikari. Guku ni kwa Ruto araheanire ndege yake guteithiriria gutwara marigitari thibitari-ini ya Kapenguria guteithiriria mihango ya urigitani. These are tragedy that can happen to anybody anywhere. Uyu ni mutino ungikora mundu handu hothe Kenya na thiini wa thi, na wahanika twagiriire guteithania tutekuingiria uteti. Turabanga kunyitanira na andu othe gutekumakania mirugamo ya uteti. Ucio ni undu ndirenda gutheria ta a Kenya turugamei hamwe. Kenya, we need to stand as one. Ciuria iria ireyumba ni angikorwo riera ritirari riega ria ndege kumbuka, no ucio retikirire kuiga hatika-ini muoyo wa abitha wa gikiro kia munini wa president, na angikorwo ndege ya mundu kiumbe no ihote gwitiria riera ria Pokot ya mbiraru cia bururi wa Kenya iraremirwo atia. Thank you very much. Na angikorwo ici ni mbara cionene na wirano thirikari-ini irahutirie muikari wa Pokot ya ithuiro na njira iriku. But anyhow, we thank everybody that has attempted to come. Ona kuri uguo ni turacokeria ngatho mundu wothe ukite, na ni turathaitha thirikari nene ati kwina matu kana gutari twagiriire guteithania na guthoma kuma kuri thibitari wa Moi. Moi Teaching and River Hospital has done. Hakuhi andu 60 nio marerikana makuite mutino-ini uyu. Thirikari ya Pokot ya ithuiro riu igitie uteithio kuma kuri andu a wendi mwega thutha wa uria wa thirikari gucererwo gukinya. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.